Amen. Ubundi destination finale y'umukristo ni hehe? Ubundi point d'arrivée y'umukristo ni hehe? Itwakijijwe ko twitwa abanyeshuri, itwakijijwe ko twitwa abakozi b'Imana barwanira, itwakijijwe ko dufata mikrofone kuri za podiyo, ngo tubaririmbyi b'ibyamamare, itwakijijwe ngo twitwe ibi na biriya, ngo dukore ibi na biriya, twakijijwe turi nyambukira. Turirimbe bagende umukristo muri mwambukira intara yacu ukuri kose umva ikintu kibabaje uno munsi ucunga ucibuke abakristo isi bayigize iy'abakariyaho nakubwiye ndamaze kubona madamu gloriose none guca Swede wowe ariko umutima uri mu Burundi muri Swede nakubwiye nayo afise inzu muri Swede afise byose muri Swede ariko umutima uri hehe igihugu ciwe ni hehe reka twebwe abakristo igihugu cyacu ni mw'ijuru igituma vyononekaye abantu bafashe isi bayiga igihugu cyabo Pawulo arandika neza arandikira abanyefeso yariko yifite abanyefeso muriko twari intara yacu muri turabira muriko twari n'ibipipira 20 w'intara yacu muri mw'ijuru Yesu dufashe cyane igiyumva igitwa abantu bomekanye neza ariko bakora twose w'umuntu brand manaka ahubwo ndi muri kino gihugu bagiye porosiyo yanjye mu Burundi nawe nabwira ngo ndiko nakora byose najya muri porosiyo zoca ntaha hari igihugu cy'umuntu haleluya isi ntirushemo supapuro ntitwiyemerere turi mu isi tarabisi intara yacu iri mu ijuru uvuga ibyabonetse Imana ishimwe nakuza kubabwira niba wabwira isi umuntu cy'umukozi w'Imana wese avuga akantu nego kureba turabyumvikana muri ibyo bintu Satani anyeretse ibyo nafise ndagereka byinshi mfise mu Mana yanje gusura ibyo nafise anyeretse ibyo nashoboye ndabona ibyo nashoboye n'Imana yanje ko sozwa byose n'ibintu beza anyeretse mu gapfuye ndamwereka yuko ko Yesu wadatagifanya ingene azabeza ko ntaha urumva ibyo akugabura wihana ntamubwo ibaye transport rapide y'umushikana mugambi w'Imana rero Imana ibabere umugisha hezagana twese nagenda gukeneye haleluya turanezerewe n'umunsi wa gatatu muri indwi n'umunsi wa gatanu kuno kwezi kwa kane turi mu isomere nziza isomere special isomere atari yo muri rusange isomere y'umuntu ku giti ciwe isomere y'umuntu ku giti ciwe muri rusange utegeka kubikora kubera icuma gikarisha kigenzi cyacu kandi iyo inkwi zibaye nyinshi umuriro uraka ariko n'isomere yo muri 70 yo muri 12 yo muri 3 ugashyira kuri umwe mwari mwiza Yesu ari abana abantu ukivuga bagacika bose bishengo ikaba ari bya cyane akandi kanya akabacika 70 akandi kanya akabacika bagasigarana na 12 bakiherera akandi kanya na 12 atifishe ivyumviro bimwe akajana batatu bahagereka akajana Petero na Yakobo akandi kanya teka amwebwe arautozikana uhagenda ahoterwa rero cyo mwishengero cyo mubiki mugabo ahoterwa na ubwirende kibuke Yesu afashe cyane rero nako nabwira ngo wibuke isomere ariko nibuka navyuze ni kukazi isi yarahereje abantu n'abare hagira kimara gusigariza abasigarira abantu bagira umwete anniversaire bakazibuka umunsi unyagaye basate n'ibyo wahise ndabyibuka n'umunsi unyagaye niba wuzi ibyo nabwo arabyibuka n'ibyo wahanje ibyo ndibuka hari ibintu muri rwose hari ibintu ubona yuko abantu bashyize ko uwo ubaze baryamye aza amadate yose mu mutwe ariko bazamufata utivuga imirongo ingahe ntabwo maze atagizende adacagaguye nta zero bya zero kuri no nta zero bya zero kuri kurura
ariko amadate yose n'amasuripize arazigategura yose nagira kwipfuriza muri pasika wibuke urukundo Imana yagukunze wibuke nagira kubwira si ya mbere ne pasika muri gave tuzohora zoba ari pasika ariko nagira kubwira umukunzi wawe kugira surprise sikamugenzi gira na surprise mukoreye nawe urisopa batizana 50 akagura gati Nideo kalifata ukanuhare nagira ngo ntuhare gira na surprise y'umukunzi wawe nawe yaragukunze arakwitanga navyibutse bantu b'Imana Pawulo yandikiye abanyefeso muri 2:13 ayiri udatwiriba ushima Imana mutima wanje shima Imana wakubohoye shima Imana Uwera ndahemuka avuga ngo ntari kure ntavizigiro namba narivise ntamasezerano y'ibizoba ntari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubusigigenda biganyira ntungana wihoraho yanguza amaraso ye arankunda bihambaye uwowe ndahinduka umva utishima Imana mutima wanje haleluya imusika naho tworera mu gatondo wumva ndavuga senteza bibaze ko ntari ivyizigiro by'ibizoba ataseze umva otwe dutarukanije ubona n'ubwoko Isirayeli ariko ashaka kumusara atisaba Isirayeli gusa atamahanga yose isanze Atinamuzigiti akumva akayera mvura amaboko ati mwese nimwinjire agakiza ni ku buntu ubunyizera haleluya yinjire ati nta kindi gisabwa ubunyizera ndakunda Imana yatuboneye kera ikirushije kuba cyiza ikaduha agakiza katavuga amafaranga ikaduha agakiza kaboneka mu mwana wayo Kristo Yesu kanatangwa n'imiryango hari imiryango itoshikiye bibuka umunsi w'Imana igendera Gideyoni ateka wibagiye umuryango mpamvu ariko abw'Imana ati umuryango wanje uri inyuma y'indi miryango hari imiryango agakiza katoshikiye ariko Imana ibibona kera urukundo rwayo rwinshi yakunze umwana w'umuntu witanga umwana wayo Yesu umwizera wese ngo ntaza apfe mubi ibaze ariko nibuka mu kanya gaheze ngo uyu munyavyaha umwe yihane wo mw'ijuru waba impundu idasanzwe n'umunezero cyangwa ubona umubabaro no wo mw'ijuru iyo umuntu ahonye karatanga Imana ashaka amahoro waba umunezero hari umunyavyaha yihane niko haba n'umubabaro hari umuntu arimbutse hari umuntu ahonye agakiza karatanga ku buntu Imana igatanga umwana wayo ikamutanga pour tout le monde ntiyavuga ati nakabana ati nakugwaya ushaka wese akinjira iramutanga umugambi wayo ona ndashaka Pawulo nivyo Pawulo asiye kuvuga cyane ariko Timoteyo ati ndakwinginze imbere y'ibintu byose dusengera abantu akantu ashaka gushiraho conclusion wo kubakana ishaka kugira amen ahona umva pasika zabaye sinzi zuriye nyinshi n'izindi zozijya iyi pasika ni musibuko ubwire Pawulo yanditse mu Efeso 2:12-13 uvuge unezero ugiye gusirimba kwanakoze gusirimba ngayimbere ducana ko nabahaye
Imana ibona ishimwe utanga wenyine atari iry'abandi iwawe. Mwumva ngo kw'icyo gihe mwari mutandukanye na Kristo, ngo muri n'itandukanye n'ihanga rya Isirayeli, ngo muri injapa ku masezerano y'ibyasezeranywe ataco mwizigiye kubizoba, ngo mwari mw'isi mutagira Imana rurimo ibaze n'abana. Ariko noneho kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Aratwigiza hafi, abayigiza hafi, arakwigiza hafi. Uvuka hahandi mvuka haha. Bamwe mwese jewe jenyene hariyo navukiye ivy'agakiza vyari kure cane. Ndatwe n'abandi dufatanije ntibamvuye kure, je ntibamvuye kure. Ariko nakunda Imana ntibukunda ibigenza. Ahantu navukiye hari ishengero rya Pantekote hafi yanjye, hariho parti y'Abapantekote na parti y'Abakatolika. Iwacu rero twatumbera mu Bagatosi, abandi mu bahanuzi ba Pantekote. Umwe wese arafise aho yinjira mu rubanza, bafise aho bicaza Pantekote bakakura bizi waranze. Agakiza iwacu n'ukuri kose kandi kari guca, ariko ahantu twaba twari twegereye iyo shengero bagasenga amasengesho agashika muhira, bakaririmba bigashika muhira. Ndakumbuye kumva mpemu yera yongera kunihira mu ndirimbo, yongera kunihira mu masengesho. Uwumva se indirimbo nyinshi baririmba, za indirimbo z'amakorale zose ndacyazibuka. Baririmba bari muhira nkabyumva imuhira, baririmba indirimbo nyinshi yo kandike kuko isayigiye mw'ishengero sengeramo. Ariko umaze indirimbo nyinshi zo muri kandike ndazizi, ariko ntawe winjiyeho cyarazira, aho hantu cyarazira. Ariko ndagana kubwire, ariko Imana afise ukuntu ibizungurukisha bakijwe nanjye narakijijwe. Iyo ari mu mashuri tuja mu mashuri turakizwa, iyo ari mu buzi tuja mu buzi turakizwa, iyo ari mu makaritsiye tuja mu bisagara tubona abakizwa turakizwa. Kandi Imana ihezagire abasenze imbere y'abandi bagasengera bakizwa. Imana izibuka bakiriho iranahezagirwa kuko baradusengeye. Icyo niho gusengera batarakizwa nabo bagirane bagakizwa. N'ukuri ndababwiye, baririmba indirimbo ukumva umutima wavuyemo, baririmba ibihe by'ikanisa. Icyo mpemu yera ndavyibuka twaba ruguru, abantu bakagwara ibintu byitwa mu bisigo. Abadayimoni bakane bo baratandukanye, abadayimoni bo bambara kositime y'ikaravati, murabizi yuko paka no mu izina rya Yesu paka ntimubizi. Ariko ndababwije ukuri, bavana abantu kure bagashira abantu b'ikiteruzo akabaza umuntu akamuzana ku nteruzo yaramugaye abazimu n'abadayimoni ibisigo bivyo bishakiye bagatana ya nteruzo hehe kuko Yesu yavuga bikurikira ngo yigendera. Nibwo ishengero ryaguka ntiryaguwe n'amajambo, ryaguwe n'ibitangaza Imana yakora. Abantu babohowe mu bisigo baguhaye ngo vyaciye bivuga mwedukandagiriye mu bana, mwedusanze aho twibereye. Urumva umuntu asengeye bikamuvamo icyo agenda gute, yaca yinjira mu ishengero. Umuryango wiwe wa musoda yari acunze ibohero Pawulo na Sila barimo, bagira yicumite, baramubwira ati ntiwigire nabi twese turahari. Akanababaza ati none mbona iki ubwira ngo mbwizwe? Baca bamubwira wizera Umwami Yesu urakira nawe mu nzu yawe. Nukuvuga twizeye Yesu no mu nzu zacu baragirane barakira. Ubunaza ko batarakizwa barakize. Umuntu uvuga mu Mana zigama umugabo akagendiye akayirera agataha amahoro. Zigamira abana mbese uko bimeze, reka baratabawe umuco warinjiye. Ndakunda Imana, Yesu yarakunze aragahezagirwa. Byo kubwira ngo iyi weekend ugenda uvyibuke, utwege. Barakubwiye ko nanezerewe jewe n'ibigeza, nakubwiye fata akanya nkamwicaza. Urumva jewe nkicara kuri hasi nkicara kuri hejuru, nkicara Umwami Yesu. Numva rero ni ukuri noge gutanga no kumva kumuzi mbyo byagenze gute. Hari umwanditsi umuririmbyi yavuze, yamubaza ngo mbe Yesu ko witanze ngo je ngo nubuhiki. Urumva
wamenye yawe barasohoje no gutangiki ukamubaza utiranya Imana Yesu byagenze gute byo umunyavyaha nkanje ntagira imbabazi abantu bakibagirwa nk'akaboregwe abantu bakibagirwa ko ari umuntu bawuzi bakaja imbere y'ishengero ariko iyo woturi mwagira ikibazo mbababwira abantu ko kw'ivyo bintu vyari vya kera bakabona ariko araririmba abatsitazwa n'ubusa abona tatuwaje ati n'abantu muri mbona vyaravanze ati urya muririmbyi wabo ingene ameze rero niko abantu bameze ati iyo bakotesheje yisige zikotesha abaririmbyi ariko Imana igashika igasiga bagasanga sivyo bakotesheje amavuta atera Yesu ashimwe nuko bigenda bikabazazanya akaduza ukuboko kwa kuboko bakabona ibintu bicafye bakabona no kwimbaye Haleluya ariko sa mecyubahiro Yesu yarakoze ariko ndabwira abantu mu kanya ariko arafata abantu ndabona ko ibintu byazimvye ndabona ko ibintu bihanze abantu ariko abazimu bose basutswe muri mw'isi y'imwemu kumva ibaze ngira umutari umuceri arahakumva dimanche muzokwambara Mana yanje ubundi twategerezwa ku munsi w'Imana akanya mufise umunsi ukambara yakwa mu hari umunsi ukambara agahuzu kari mufise agahuzu kawe kari kwambara ku munsi wo kuja guterana n'abera kuja ku musozi w'Imana izina ry'Imana ryo kwibukirwa ariko rero kubera usanzwe utabishira ku mutima wumva dimanche uri pasika bitangaza oya n'ubuzima bwa misi yose ugiye mu nzu y'Imana umubwire n'izende ukwiye gukora nyakubahwa rero bagucungiza ku mutima mwavyumvise icungiza ku mutima dushira umutima kuko Yesu yadukunze haba nawe ugire umva nta byinshi ufise womuha nta kintu muri ibyo yavuze ati ndaguhaye umutima wanje umutima wa Yesu iyi anniversaire yo kwibuka gupfa no kuzuka kwawe iyi 2023 umva ndakwihaye umva ubu ari indirimbo nkunda cyane ivuga sasa wasatwite Kalau yang paling penting kan generatif, ibu kamu bukan mengajar bos, bukan Tuhan Yesus. Mungkin pasti, dah buat kini boleh kini je, just. Untuk dah buat yang mana wah, dah buat yang dia kan, dah buat yang dia berjalan, dah buat Yesus sih. Sasa kalau tadi ngomong mayo ni ada yang, ibu kamu bukan mengajar bos, dah buat yang kita Yesus sih. Untuk yang aku isi kan Hindi ko kwishikana utawe umutima wanjye Mana Yesu twena Yesu ati nabonye yo erega twirirwa turishyura kuduhura iyo ataba Imana nicyo umwanditsi wa Zaburi yanditse muri Zaburi 124 uhora washemagizwe watadutanze twiyama z'amenyo y'abasi bacu n'ukuri atamuhoraho n'umukirosivagiriho uri élément dangereux uri élément gênant uri monde spirituel icyo bakiza rero nuko uva mu nzira ariko nupfa kuva mu nzira kubera uri muri wowe barakomeye kuturi muri w'isi kandi umva icyo yakoze muri Yesu yakoze ngo dupfira ngo ducungura haleluya akazi bikomeye cyane twabyawe n'Imana w'icyabyawe n'Imana kinesha isi narakwibukije hirya y'ejo hari ikimenyetso cy'amaraso kikuri hariho marke uragenda batiri wa wundi sinzi ko murabibona hari n'abakwihendamo haheze akanya agasanga muri la bonne personne yo kubandanya niyo bafite ntimurabibona aho mubwira nihenze tu n'es pas la bonne personne hari ikimenyetso cy'amaraso kikuriko nakubwiye ko wa mbere baba barakubise mu ijoro
byakuryamyeho urazi byagufashe mu izosi urazi ariko uracyari kandi uzubaho iratubeye mubeho yarapfuye mubeho aleluya yarapfuye mubeho ntabwo icyatumye apfa yapfuye mubeho kandi yashatse gupfa nk'uko duhayeho Pawulo yaranditse ngo twaba twinezereza kuko tunezereza umwami yagize adupfiriye Yesu ashimwe nagenda kubwira Imana wizeye ifise amaboko ifise ubushobozi ifise ububasha murenze bw'abo bantu ifise ubuzigama murenze ubw'ibyo mbega abantu nariko nabaze ejo umuntu abaye mu mubiri abantu rumenya bwati nturyame ku gitanda ibaze umuntu akamubwira ajya mu gitanda ati ntusohoke utashize amazi mu kanwa kandi akabyubahiriza ijambo ry'Imana bikaba gusha wumvira ijambo rimwe ry'Imana mwami Yesu aducungure turasenze mu buryo bwiza ibyo bwiza ijambo ry'Imana abantu bakumvira ibyo bitagira ikimazi kandi bakabirespecta kuko barazi batabirespecte bahitamo ariko ibi nabyo by'Imana n'ubuntu n'imbabazi ariko ndagenda kwibutse ngo twikukura n'ukuri hari aho utakijya hari utoduga hari niwokorera kugura ibiheko Yesu nashimwe urakora ukwezi kwawe ukajya mu nzu y'Imana ugatangira cumi urakora ukwezi haleluya ugaplanifiye ukora mu nzu y'Imana abandi ugahera bakagomba bafise ibyo batanga kugira ngo babeho Imana ishimwe ko Yesu yapfuye ngo tubeho ntacyo ubusesekaye Imana ishimwe ati yo mwaye yakwica utekaye uti si yo kunyica nubwo Imana yanjye hawe icyubahiro uti ko Yesu atupe bijyanye n'indwara uti yashishaguye mu bwire haleluya kaba karatubaye yatabibara n'ibyo iratupeye iby'indwara iby'urupfu iby'agakengero irakengera ukengerewe nabi ari abantu bakengera umuntu abwira umuntu ngo tunera unacuri nigeze kumva umuntu abwira umugore unacumaze mubo abana bangahe ndavuga risa ntabwo gisumba icyo ariko Yesu yarakengeye ngo tujye tubirende duhabwa agaciro umaze kumumenya ugarurwa agaciro kawe umaze kumwizera ugarurirwa icyo yatanze nguronke ariko ndavuga ngo muri iyi ndirimbo ya 69 uvuga ngo Mose yanditse inzoka ku giti sasa nifuza kuzisoma cyangwa izo ndirimbo ziryoshye so yanditse kuzisoma basi ile dedikasi izasabwe navuga izasabwe sasa santrite hanyuma ni sasa nefu sasa turitse sasa Francis nakituritse sasa Francis okera icuritse okitsa ikindi yavuze indirimbo y'umusaraba igice cyane uvuga ngo urupfu rwabaye ukwiwe imyandu biyanje Yesu ashimwe ni ukuvuga ngo yarapfuye biva mu rupfu n'ibyacu iyi pasika ya 2022 umuntu afata akanya ngo ati mwami Yesu ubugingo wapfuye ngo ndobonke ndaje kuri kitaya mwiza ya Yesu umva ubukira wapfuye ngo ndobonke ndaje kwegukira mwiza ya Yesu umva tugende icyo yagokeye ku musaruro muta iyi pasika twibutse gucegukira kuko abateganya ngo urupfu rwiwe imyandu ni yacu ni ukuvuga ngo ibyavuye mu rupfu ni iby'iwacu ntiyapfiriye ubusa ntiyababarijwe ubusa ntiyagokeye ubusa ntiyambariye isoni ubusa Yesu arashimwe twari kugira ngo ibyavuye muri urwo rupfu havuyemo gukira havuyemo ubugingo budashyira hamwe busangutse havuyemo icyubahiro havuyemo umugisha havuyemo Yesu ashimwe havuyemo Imana nikumbere umugisha ni ukuri ugafata umwanya kadusenge Imana iyi minsi ufata umwanya ntabwo urashobora kumwicaza bigoye
nakubwiye akantu gatoya umushyira ngaha muri babiri ubona ahantu hiherereye si babiri nabo wicare ngaho wicare ngaho kujya woganira nanjye hari umuntu ugeze kuganira cyane fasima madamu Claire urumva mvugana Claire wese ikibazo rero nk'uko nuvugana Claire abari kuvugana n'umwana wawe utirera ideni y'ipasika nesiguka uti warapfurazuba utanga ubushobozi bwakuzura mu bapfuye uzure munzure mu mwuka munzure mu mubiri uzure ibyanjye uzura abanje uti naje uti kuko ari wapfiye gusa wicara uti isa nta pasika abaye menshi iya 2023 hagira izuba iya 2023 hagira igikiro iya 2023 hagira ikirokoka iya 2023 hagira igihinduka muri babiri nakubwiye byakunze nkarongwaye n'agatebe gashyira ngaho n'amazi gashyira ngaho nayo nayibaha nayibanjye reka duheze rero Yesu adufashe cyane rero muraza muri resitora mukicara komande mukayireba mukaja mukabari bakazogotsa mukazihereza amafaranga amaye yicara muba ku birenge byiwe yabwiye Marita byamugoye ku bwa Mariya bataje kumufasha gutegura ubuzima bwa Yesu avuga ati sha Marita nzerereza atari kwiruhisha mu by'ubusa ati Mariya mwerewe n'umugabo yahise n'umugabane mwiza atazokwakwa Yesu adufashe cyane ubu rero muri byinshi dufise duhitemo umugabane utazokwakwa Yesu adufashe cyane wajya kwiza ko navuze muri byinshi ufise muri iyi minsi n'ibikorwa byinshi n'ibintu byinshi biri gutegura iminsi mikuru guhura kwinshi umugabane utazokwakwa ugirente urongera akanya Yesu akumvira umugisha uronka akanya hari icyo muvuganye uti wabokeye ubusa tuba muri mu byaha nakwibukije ikintu ngo kabaye Rwanda witima Imana wawe Imana yagutanga ubusa gira icyo ukoze mu buzima bwanjye gira icyo uhinduye n'isi imenye ko wahinduye haleluya ibyo wakoze ntibyanyegejwe ahantu rugari byagiye ahabona uyu munsi biracyavugwa turibuka mu bagerageje baha abahereza bakuru amafaranga bariya basoda bari barinze imva ya Yesu bari bavuye ko yazutse ariko igitangaza cyabaye abagira ngo batera bakora igicuri cyatambuye urumva barayariye kuko ntibyakunda kubona ko Yesu yazutse ko yari yazutse reka nakubwire yazutse ni muzima tube bazima mu buryo bw'intego tube bazima mu magara yacu tube mu buzima bw'ubwoko bwa misi yose rero data birashoboka turashobora abandi bariya twebwe turi nasone bajambo y'Imana uzokuzigama mu gihe cyane ndagenda kwibutse Imana umva wowe kujya ari abantu batabaye covid kandi abandi bayirwara kujya ushobora kuba abandi bashoboka muri Imana y'izende yabikoze yahaye Eliya cyagihe imvura yahagaze yataze ikavuga ati ewe Eliya nageze igikona ngenda ukageza ikereti nageze igikona cyose kugaburira Imana yashobora gutuma igikona ukajya udahagaye utambaye ibara atakagezi n'akameraho cya wimuka hari umupfakazi ateguye izane fategenda hari umupfakazi nta byinshi yari afise yamwumvise batunzi vana amaso yumva shyira amaso ku Mana Eliya yaciye bugufi iyo ataba umukozi w'Imana aca bugufi byari bigoye kumva yuko wajya ukirinza umupfakazi byari bigoye agaca asanga asigaranye agafu gake n'utuvuta dukeya ariko byarabatunze kubera Imana yabigeze rero ukuntu Imana yageze kuzotubwira neza yitimanye umwana wayo ntizobabona byose kuri mugende wicara wibuke urukundo rw'Imana wibuke Yesu yapfuye azuka mu byaro wa Dawidi wibuke intsinzi ubonera muri we wumva urunesha icyaha kagera kubwira urunesha icyaha urunesha kamere kamere kacu nk'abakristo mwekabambye ku musaraba ubwenge byari n'ibyaguhanga tubizane ku musaraba umva nta musenga twe mu ishengero pasi igeze turabimanika ku musaraba umva ntubitware mu ishengero gusa nzobitwarayo ariko niba ugende mu buryo bw'indembo uti ninjiye muri mode spirituelle ndabizana ibyarahanze
muvugane mwe nawe Yesu dufashe cyane turabizanye sahageze n'umukristo mugabo ibyaranse ibipastori wanjye ntabyazi ibi aho dusenga ari babizi ibi badukorerwa by'abandi babizi utipasika kuko birangije birangira neza nayo mu izina rya Yesu muvanye gusenga Imana Yesu abambere umugisha